now setting up. We're now setting up for dinner. We're almost ready for dinner. Hello. Thank you, Kawayan Express. Bye. Kinsa ni Kawayan Express? The table is ready na. Okay, mga Oh, what will I do now? We all is Amen. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. No, napaka-dance number. Sa. Okay, greetings ha, greetings. Blow the candle. Hi. 감사합니다. 안녕하세요. Ikaw na po. Hiluma sa tungkuan be. Susala ning mag-birthday February wish. February. December na po. Ang luoy kay ang November. Oh, di ba ikaw? Ako! Ato ka? Okay, everybody will sing the happy birthday song. Sige, makasira. Ino, tasutan. Natubos. Kawan ko yung Ay, ako na, Victor. Uy, ato sa niingan ang cortina para social ano pamaagi. Anak. Uy, nagdalta tas marka nga happy birthday. Okay, ay, cake ka ba? Isbukate ka ba sa celebrant? Okay, mahawa tayo na. Happy birthday To you. Okay, dance number. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Kiblo! Why Kiblo? Hala, wala sila mahatag candle. Oh my God, ano yung best? Ano ba ang next? Ay, what's up? Direk ang nakahasin. No way, ano yun? Picture na. Picture. Kasi yun mo. Wait, candle na Ramirez. Ganda yung mga ganyan. Nag-brown out ng mga lamin. Ready? Okay. Let's go. Siya lang ang birthday sila na. Ay, hours only. Ready ko na. Ready? One, two, three. One, two. One, two, three. Okay, one, two, three. One, two, three. Muli sa singko at indirect eh. Ay, wala akong part.
Waki. Waki! Isusubang Waki. Anak ko sa belly. Ito sa pwede ko. Uy, pagwag sa dali lang na ay kanang bang paspas. Asa ba isa ka case? Ready? Ready? 1, 2, 3. Ready? 1, 2. Take the Junel. Ready? Asa day ko? Murag sibong sila. Ing, bago ako nagkasain, kailangan ko nang magsain. Ito Okay, we're now going to eat our dinner. Cheers for Kwan! Gusto mo lang sa dinari ka na ba yan, ha? Basik ba? Pwede mo? Pwede ko lang sila promise. Oo, sa. Asa makulor le. Wala nga siya. Okay, so, lagi pa naman ko. Just banding. Kalau mau kadung hair gara-gara Okay, essential. Okay, Uy, sila kay ayaw diha dyan. Atom magka. Atom bang. Ato bang. Ato kay para lamit tanawon. let's now have the Star Award for Beshi. Love and Jerry. Uy, klaro ilang arrangement Ang hatag sa award ang iyang partner. master. Mag-keep na lagi sa Okay, ready? Let's start with the Aspiring Singer Awardee. Let me read the citation. Best Department Star Awards for Best. Okay. It's given to for his or her outstanding performance as Aspiring Singer Awardee during the Besh's Get Together Party given this 5th day of February 2021 at Circle Clear Villa in Duman, Bohol. The nominees are Misael Pilisilda, Marlene Antofio, and Nika Nika. And the winner or the award goes to what's your best? Maria Lourdes, our aspiring singer, our Derek Are, oy nata ni picture inigadawat. Picture ka. The Derek to give the award is the partner of Derek. Ano yung Derek sa Derek? Derek. Inga na ay lang ang likuranan di. Ikon ba is side view? Take a picture. Ay, siya sa mami ko. Uy, naglain niyang buot. Naglain. Derek, ako. Thank you for your support, fans. Ana na iatag niya. Dawat ka friend uy. Once again, congratulations, Maria Lourdes Antofino, our Beshi Aspiring Singer Awardee. Yay! Next award is Beshi's
Tenacious Striver Awardee. Unsa man na? Wa sa First kaso. with Tenacious Striver. And the winner goes to Insaman. Subscriber kanang saan ba? Working student. We have Jennifer D. Osef. Congratulations. Yay! Ha? Naglibog sila? Nga, nag-working. Subscriber sa UP. Ah. Correct. Next. What? Depende na sa kuan. Depende ra, uy. Next, we have Saan ba sila sa kadyo, uy? Prudent Worker Awardee. Ah. So maybe prudent. Prudent Worker. Siya na ito tik. The winner goes to, or the award goes to, Jeanette. Congratulations. Madali na. Next award, we have Good Sport Award. Wow! Why kurat? Ay, wala ba? Okay na. For good sport nga, sportmanship. Pwede po. Diba mo kuan, tennis. Good Sport Award, we have Miss Yuriel. Sport. Wow! Next award, we have Eager Beaver Awardee. Anak ko sa siya kuman. Again. What's your best? Best Isa. Eager! Eager, good kayo! Oh! Miguel. Next, Wow! Beshing Magalang Awardee. Wow! Beshing Magalang. Okay, the winner goes to Engineer Misa. Yay! Ay, magaling din pangani mo rinyo si mong license. Picture, uy! Next we have BCB Awardee. Oh! Oh, burag bujog! BCB. The winner is Mr. Ronnie A. Okay na. Okay na. Wow! Next award we have Great Keeper. Great Keeper, magkataas mo. Milyonaryo. Oh! Miguel. Di na ka maibig. Ate ba picture? Uy, pwede na itong master picture rin mo. Next we have Franklin Day for Awardee. Wow! Ako natin mag-progress, automatic ito na lang 5 and 2. What's your dad? Merry Christmas, chat. Wow! Why siya ka-expect? Di ko siya friendly. Wow! Na-touch ka? Thank you, Derek, for the picture. Next, we have Cheerful Soul Awardee. Wow! March siya tonight. I don't know. Ano ba rin sila? Uy, nag-ipos man. Cheerful Soul Awardee goes to Ronnie A. Mateo. Yay! Sayaw, sayaw kay Cheerful man. Wow! Pak! 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 Wow! Wow! Next award, Ano si Manila sila? Uy, nag-ipos. Patient Advocate Awardee. Nasa pasensya. Ito ba? Wow, very good. Jennifer
Joseph. Yes. Next, we have Beshe Maasahan awardee. Ito kasaligan sa tanan. Bisa man. Early! Ano din, no? Jeffrey! Wrong. Junel. Aaron boy. Pinamatahan niya, wala mo, Tris Luto, wala mo, daw. Next Ha, award. ha? Out of your shell awardee. Wala ka daw, Sir Tris. Sasa? Out of your shell awardee. Wow! Out of your shell. The winner goes to... Out of your shell. Ay, pwede ni Wendo. Next award. Aspiring singer. Gatay ni ko sila. Wow! Congratulations. Wait, aspiring singer. Nika Nicala. Basta magibati, besh. Acha? Last award, we have Brave Soul. Wow, brave. Brave. Isol. Oh, sa mga pinagdadaanan. Strong. Maria Lorne. Happy Derek. Ang awang award kay Happy Helper of Peacekeeper. Oh, di ba tinoon? Helpers for today are Maeng and Nika. Hi, Besh. Observer. Okay, observe. Okay. Manager. Madam. Ansa, madam? Unsa pa may kasulti? Wow. Unsa may kasulti sa atong event ron? Ay, Ginoo ko, super enjoy jud ko as in. Wow, di ka bayra no? Di ka viral. Yes. Ang nabayad, more 1.5 million. Good morning. Good morning. Ang giapas mo niya. Morning everyone. Today is our day 2 and it's Saturday. Good morning. fog and it's Saturday. Ang time 5:40. 5:40 in the morning and my friend is already not hungover. Uy, napaisa ka every Good morning. Sakyo na, nalingkag sugan ninyo daw. Kinsa? Si? Nika? Haman? Ah, ito na lang long, ganda na yan eh. Oh, tasan sila. Today is another day. Yan na si Alex yung palit po ng tag-rice. Good morning. What's in the showers in the house? No, you are the Desera. Di. Pagwapo sa among puno kayo mong ref. Unlike yesterday, karon among ref is very full. You host siya.
tarong dyan di uy. Okay. Today's task for John Ray is to make fried rice out of rice. Sa imong ikasulti dyan di, struggle ka. Dapat igawas na din yung mga frozen. Ikaw ko ganyan ito. Nakikishi. Lain ni mag-iingon kag ito. Over on menu. Tan okay na nga rice na to. Or magdughan pagbago. Ayan. Ate dingin mo. Kusig na ganahag kuan, plain. Ako kay Saan? Pagduag gamay Ano ka. ang taong mga Gamay. kuan. Asa tama ni Udto? Japan. Oh, go Japan ko. Good morning. Wow! Good morning. How's your sleep? Nagmuha nga ikaw mo galiko mo kaya dapat nahod ako ang takay best. Ito, kami din na lost. Labi birahan ng buildings. Wow, Janty. Serious ka kayo, guys. Ako na mamao dyan, ready? Hindi mo niya garlic rice? Ibuwad para ba na Naa ka ng dumuka. O pa na ito. Nandiyan ako pa, nandiyan ako dyan. Plus 10% pa na sa ibuwad pa man guna dyan di. Oh, Iampaw. Wala ko, wala ka. Derek. Maghalin. Maghalin? hindi. Mag-blow the candle ka na ako sa ka makahalin. Diyan mo kami kang bakay kuan. Ngano struggle man ka din di. Mo ni wa ma used to og kuan. Pangiwa ko doon. Kanang singan then Bye. Buddha. Pitang adaanan sa mga taas. Sige ka, mapapakas ko. Ay, lalala. Buntag na stress, day. Okay. Gabi igay kuan man dyan. Enjoy. Again. 2 points, John ready. Wow. Last night. Kasi man ang Mumbai. Sir Miguel out. Oh, ito may corned beef. Oh. Pitang sigan ha. Naman. Full meal man ta sa kuan, breakfast. Mo out na kog 9. Heavy. Hindi na narinig lima ka pan. Di, ilis Grabe mo. Soul. Sabi na. Dili good na igdungan. Kung jagi jang scramble tanan no. Ko. Di po diya hagi ka lang. Toppings. Dili ka nang na ay sunny side up ta nagdug nandong. Sabi mo un. Sibuyas, buns for me na. Uy, sa Mumbai, pwede sa mga gabi. Nga ba may Mumbai tao? No, dapat na ah. Diyan di mato pa ba ka sa kada room. Mato pa ka. Basta-basta ang corned beef. Easy. Uy, okay, Lisa, di mo mawan ang ratio. Bilisan na kay. Berkilisan mo mo. Gusto mo tuka ka ng wawan nila ang inang atong galing. Struggle ka. Dapat tawag ka na. Okay na. Atog yung ikuan og mayo sa kanang nay i-credit yun maayo na to nga ang atong cook for the day. Uncle Roger do not Uncle Roger, doon na. 5. Tani. Ilis ba ko? Ako dyan ang Okay. ginagawa ni Juan. Ana. Kasi na right. Lagi. Bisaya. Si Karo. Nagalis siya ni Kim. Uy, saya pa kami. Pwede pa, pamos na pa. Unsay mong ikasulti? Struggling. Di lalim ang gibuhaton ni ko ana. Ang tubig ka mo ako. Wow! Good morning, Besh! How's your morning? Watering the Besh! How's your... Ang ka-blooming, oy. Wow! Hi, Lex! Morning! Jandy, what's your testimony?
Ay, boy! Nga no, ang kaya daga kay speculate first. Sige, mabuhatan lang. Pamanong, guys? Naglibog siya manog asa yang unahon magtungag ba siya, magalago prito ba siya, maghiwa ba siya sa mga panakot. Sakto na yung cup. Ito na. Very good, Jandy. No. Ana sa ulo para view. Sabi naman ang bukad. Para mubukad lami tan-aw na. Pwede na siya pang bento box. Oh, it's crying time again. Uy, pagbantay mo sa iyang may day ron, may mga litsi mo. Kinsay, o de kape kay hapon may uwi namin. Thank you, Derek. Assistant of the year. Run boy. Good morning. Nay, gahilak. Nay, gahilak. Nanataranta na si Ja. Hala, dali na ka nangamata na mo. Again. Dali na ka nangamata na midugay. Ginanalubo. Uy, di ba mag-take pa kag-order sa ni side up bayla, scrambled egg, or hard-boiled? As your birthday, di man eh. Ano ito na sa? Ako, ano ko mata ba? Naku, makapagapi na. Diyan di. Kilak ko si Ja lagi. Luoy lagi ko ni Ja. Ano na? Ninit na. Lagi. Kasi, kaanday, madam. Wala, hindi. Dada ka na may kuan chef. Lagi. Kasi may volunteer. Ano tata? Ito yung dyan. Ito kasi di mo umanda na direct na. Pwede mo na kami. Di ba pwede mo? Mas nice eh. Iwaan, uy. Ubuto na. Aron na ay kuan. Ano nga na na. Aron na ay art. Pwede na mo siguro na. Good morning, everyone. Maligo na tag swimming pool ba? Yes. Good morning, Alex. Fresh from Trinidad Elementary School. Ano ba? Ate! Ligo na tayo. Morning. Okay, go back to sleep. Maligo na ko tay. Now we will be having our breakfast. Otra, ano? So happy. It's a miracle. So perfect ba? Congrats, John Ray, for doing. What are you doing? To prepare ko ketchup for hot dog and longganisa. Wow. Long, Lisa. I like long. Wow!
How about egg? Egg. May face the right Janet is our. It's the best. Yeah. Ninja net. Look. We have sausages. We have scam. Sunny side up eggs. Hot dog. Then we have... Kasi pangalan lang ka na bitong leftover. Leftover. Unsa na siya? Lechon belly. We have fried rice. And we have nika. Bless us, O Lord, in these thy gifts which we are about to receive from thy bounty to Christ, O Lord. Amen. In the name of Father, Son, and Holy Spirit.